أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Allamatul Akhdari rahimahulloh yozgan Sulamul Munawraq degan kitobning sharhi, Allama ad-Damanhuri rahimahulloh yozgan Idahul Mubham li Ma'ani Sulam degan bu kitobning biz bugün kelgan dersimiz bo'lsa aks degan keldik. Biz oldingi darsimizda al-istidlal, ya'ni istidlalni elib, istidlalniki tanaqud, ya'ni bir cümledeki ikki bo'lakdan bir-biriga qarama-qarshi holatini, tanaqud, zidlik holatini so'zlab o'tgan edik. Endi buni biz istidlalga tavadigan edik. Ya'ni biz bir ishniki bir qadiyaning sahih, sodiq yoki kozib, ras yoki yolg'on ekanligini, sidiq yoki kadhib ekanligini isbotlamoqchi bo'lsak, shuningga dalil tutmoqchi bo'lsak, ya xuddi oqni bilmoqchi bo'lsak, qari orqali bilamiz. Do'stga ma oqni qarayasak obdan bilinadi. Uning ziddiga qaraymiz, qarama-qarshi qarab turib, tanaqudda nima shart qildik? Chuqum biri ras, yana biri yolg'on bo'lishi kerak. Shunda dedik-a, chuqum biri ras, yana biri yolg'on bo'lishi kerak dedik. Demak, biz ajras yolg'onni bilib, bular jumlaning rasma rasga yolg'onga bilalaymiz. Naqid bo'lgandan naqid deganning birisi ras bo'lishi kerak, chuqum birisi nima bo'lishi kerak? Yolg'on bo'lishi kerak. Birisi to'g'ri, birisi xato bo'lishi kerak. Endi ikkinchi nusxa bor. Ba'zida bizniki masalamizni to'g'ri xatoligini o'qishimiz uchun ya tanaqudni qo'llanamiz, naqd qoidasini, yoki bo'lmasa aks qoidasini qo'llanamiz. Aks qoidasini qo'llanib yana to'g'ri xatoni aylay olamiz. Lekin ma aks qoidasida nima la yalzam min sidqihi kadhbu qasimihi. Ya'ni uniki bir qisminiki ras bo'lishidan yana bir qisminiki yolg'on bo'lishi lozim kelmaydi. Balki hech kimisi ras. Faqat biz bundan nima deb olaymiz? Shuniki aks bir so'zni ras yolg'on to'g'ri xatoligini isbotlamoqchi bo'lsak, aks qilsakmi to'g'ri bo'lsa, bu jumla to'g'ri. Buni biz aks qilsakmi to'g'ri chiqsa, natija bu jumla to'g'ri jumla. Agar aks qilsa xato chiqib qolsa, bu jumla xato jumla degan gap chiqadi. Endi aks degan nima? Aks degan qarindoshlar, aks degan gap, ya'ni o'ngni ta'til qilish, ostini ustun qilish, boshni oyoq qilish. Ya'ni mavdu' ne masalan qadiya hamliyada mavdu'ni mahmul qilish, mahmulni mavdu' qilish. Masalan, Zaydun katibun Zaydun. Lekin Zaydun katibun deb kelsa, katibun Zaydun demaymiz ham. Aks qilmoqchi bo'lsak, aksini ba'du katibun Zaydun deymiz. Nima qilsanglar Zaydun degan shaxsiy. Katib degan nima? Kulli bo'lgandan keyin chuqum kulli katibun Zaydun desak, bu joyda cho'ng kishi bo'lib qoladi. Cho'ng ba'du katibun Zaydun deyish kerak. Bunda o'zgartamiz. Undan keyin masalan kullu insanin nima? Undan keyin al-insanu hayvon. Al-insanu natiq. An-natiqu insan. Aks ma'nasida. Biz al-insan natiq degan so'zni an-natiqu insan deganliklar to'g'ri keladi, bu kelma to'g'ri keladi. Bu qadiya to'g'ri ekan deb bilamiz. Xo'sh, bu narsani deb ataladi, aks deb ataladi bunday nusxa. Endi bu nusxa hammasi kirdi. Shu qadiyaniki turlarini biz o'qib qadayaga, shuni hammasiga kirdi. Faqat bir ikki qismiga kirmaydi. Uni bayon qildi musannif. Undan keyin tanaqudga o'xshamaydigan tarafi ma'noda sidiq qolib qoladi. Ras. Ikkinchisi ras, aks. Jumla aks qilganchigimizda birinchisi ras, ikkinchisi ras. Ammo nima uchun? Tanaqud qilganchigida birisi yolg'on, birisi yoz. Bunda bo'ladi. Shu musannifning deydimi-da faslun fil aksl mustawi. Demak, aks uch xil bunda bir mustawi, ya'ni ikki turi bor. Mutlaq aks tilib kelsa, aks mustawi. Aks mustawi ham shu tilda ilinadi. Asosan mantiqda mushkul qo'llaniladi. Aks mustawi. Xo'sh, al-aksu qalbu juz'ay al-qadiyyah ma'a baqa'i as-sidqi wal-kayfiyyah. والكم إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد ومثلها المهملة السلبية
لأنها في قوة الجزئية والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. Endi musannif deydiki el-aksu aks degan qalbu juz'iy qadiya. Qadiyaning ikki bo'lakini o'ng tat qilish. Qalb degan gap o'ng tat qilish. Ya'ni beshini oyoq, oyog'ini bosh qilish. Mavdu'ni mahmul, mahmulni mavdu' qilish. Ma'a baqa'is sidqi vel kayfiyya vel kam. Oxirgi buloq bo'lsa. Ya'ni rostchilikni boqiy qilish bilan degan gap. Ya'ni agar birinchi jumla bo'lsa, birinchi qadiya rost bo'lsa, ikkinchi qadiyami sodiq. U rost bo'ladi. Agar birinchisi yolg'on bo'lsa, ikkinchisi yolg'on bo'ladi. Ya'ni birinchisi yolg'on, birinchisining rost bo'lsa, ikkinchisi yolg'on, birinchisi yolg'on bo'lsa, ikkinchisi rost bo'ladi demaymiz. Tanaqud o'xshamaydi bu. Endi val kayfiyat val kam. Ya'ni buniki kayfiyasi va kayfiyat degan nima? Kayfiyat degan nima bo'lganligini, kayfiyat degan uni qandoqligi degani, ya'ni ijob salim. Kayfiyatga ijob salim. Mujablikda ham o'xshash bo'ladi. Sidiqda ham o'xshash, birdek. Anladin? Sidiqda bu ikki qadiya, bu ikki qadiya degan bu ikki qadiya. Sidiqda ikkinchi rost bo'ladi. Agar birinchi jumla, birinchi qadiyaning bo'lsa, qadiya ular mujab bo'lsa, qadiya taniyaning bo'ladi, mujab bo'ladi. Agar qadiya ular salab bo'lsa, qadiya taniyami saliba bo'ladi, o'xshash. Val kamda bu birdek bo'ladi. Kam deganimiz bizning juz'iy kulli dedik. Kam degan juz'iy kulli. Agar birinchi qadiya juz'iyya bo'lsa, kulli bo'lsa, ikkinchi qadiyami kulli bo'ladi. Agar birinchi qadiya juz'iy bo'lsa, ikkinchi qadiyam juz'iy bo'ladi. Bu dal nimaniki tanaqudning dal aksi. Tanaquddan davom bo'lgan. Tanaqudda birinchisi bo'lsa, kulli bo'lsa, ikkinchisini bo'ldi juz'iy bo'lgan. Birinchisi juz'iy bo'lsa, ikkinchisi kulli bo'lgan. Birisi mujab bo'lsa, birisi salib bo'lgan. Bundan chiqargan bo'lgan. Endi ma'nodan chiqamaymiz. Xo'sh, illal mujabal kulliya faqat lamamda mush zabitda bizda ishlatilgan mush qoida. Zabit degan bir babdagi qoida. Qoida kullida bir narsa degan bir qancha babda chiqadigan qoida. Zabit deganimiz zabit desak faqat bir babni chiqadi, bir babdagi masalani chiqaradi. Bu yerda bir zabit bor. Mush zabitni mush men degan yuqori mush zabitdan masalan rost yolg'onlikning birdek bo'lishi, kayfiyat degan gap bo'lishsizlikning birdek bo'lishi, parcha umumlik juz'iylikning birdek bo'lishi degan mushu qoidadan qoida kullidan faqatlam nima mujaba kulliya chiqib ketadi. Illal mujaba kulliya. Mujaba kulliya degan masalan mujaba kulliya deb qilganlarcho nima mujaba kulliya degan misol keltirib qo'yganlar. Mujaba kulliya. Ya'ni kullu insanin hayvon masalan. Kullu insanin hayvon desak mujaba nima? Kulliya. Ammo u qoida asli mush qoida bo'yicha bo'lganda kullu insanin hayvon desak buning aksini bo'lish kerak. Kullu hayvonin inson bo'lish kerak shundami? Kullu hayvonin inson desak to'g'ri bo'lamdi. Hamma hayvon insonmi? Xato. Buni bo'lish kerak, ikkinchisi to'g'ri bo'lish kerakdi. Aks qilsakmi? To'g'ri bo'lish kerak deb masala bor. Chunki mushu masala bundan chiqib ketadi mustasno. Bunda qanday qilamiz? Fa'awwaduha al-mujab al-juz'iyya. Buni o'rniga ya'ni qachon qadiya mujaba kulliya bo'lsa, buni aksini bo'ladi, mujaba juz'iyya bo'ladi. Ya'ni kullu insanin hayvon, ba'du hayvonin inson. Shuningmi? Bunda chiqadi. Faqat ma'lum umumiy qoidadan tashqari chiqib turgan masalasi. Val aksu lazimun li ghayri ma wujid bihi ijtima'ul khissatayn faqtasid. Endi aks lazimun li ghayri ma wujida bihi ijtima'ul khissatayn. Ijtima'ul khissatayn tepilgan narsaning g'ayriga hamma aks lazim. Aks lazim kiradi. Ya'ni khissatayn deb bir narsa bizda. Khissatayn. Khissatayn degan bir jumladagi juz'iy bo'lishi, qadiyaning juz'iy bo'lishi va salbiy bo'lishi. Qadiya juz'iy bo'lsa va saliba ikkisi birdek bo'lsa, juz'iya saliba bo'lsa, buningga aks lazim kelmaydi. Qadiya juz'iya saliba. Misol keltirib qo'yganmiz juz'iya saliba deganga. Masalan, ya'ni ba'dul insani laysa bi hajar. Ba'dul insani laysa bi hajar desam, buniki aks kelmaydi. Buni aksi lazim kelmaydi. Ya'ni ba'dul insani laysa bi hajar desam, buni aksini bo'lish kerak. Ba'dul hajari laysa bi inson deyish kerak, shundaymi? Lekin unda kelmaydi.
Yani sadece cüz'iye salibe bo'lsa buni kelmaydi. Aks lazım kelmaydi. Ammo buni bilan har qanday qadiyaga aks lazım kelaveradi. To'g'ri qadiya bo'lsa, aks lazım keladi. Aks qilsak bu to'g'ri chiqadi aksi. Agar qadiya to'g'ri bo'lsa. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. أمده ما هو نمجا اجتماع ومثلها يعني اجتماع قصتين جمع كان قضية وخشيد نما مهملة سلبية. مهملة سلبية يعني جزئية سالبة وخشش. لأنها çünkü مهملة سلبية في قوة الجزئية جزئية وقوة تدادر. Yani biz cüz'iye salibeye aks lazım gelmeydi dedik. Muhmele selbiye de paylaşım misalında muhmele selbiye. Muhmele salibe dediğimiz yani el insan leyse bir hayvan. El insan leyse bir hayvan derken bunun hem aksi yok. Bunun aks lazım gelmeydi. Anladın? Onun biz el hayvan leyse bir insan da botumsak burada. Yani onunki paydası yok. Onunki aksi kılımında hiç kadar bilmiş yok. Paydası yok. لأنها في قوة الجزئية خوش أمد والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع أمد طبع بلن ترتب بلن عكس ترتب بلن ناسدك عكس وليس في مرتب بالوضع عكس ديان طبع بلن ترتب بلن ناسدا مسألة قضية دا عكس باطل وليس في مرتب بالوضع وضع بلن ترتب بلن قضية دا عكس يخطر ديدو أمد طبع بلن Vada bilan degan gap masala ba'zi tabiiy bo'ladi. Tabiat, odamning tabiati orqali bo'ladi. Dalalat tabiiyya deb o'qigansiz beshida. Dalalat tabiiyya, dalalat vad'iyya deb. Endi dalalat tabiiyya yo'li bilan tartiblangan qadiya bo'lsa, bunda aks bor, Ammo dalalat vad'iyya yo'li bilan tartiblangan qadiyada bunida aks yo'q. Buni taqimiz tushunsak nima degan gap? Qadiya degan ya'ni bo'ladi, qardoshlar. Ya qadiya hamliya bo'ladi, ya qadiya shartiya bo'ladi. Qadiya hamliyada bu misl murattab bit tab', qadiya hamliya. Bunda aks bor. Undan keyin qadiya shartiya ikkiga bo'ladi. Qadiya shartiya muttasila, qadiya shartiya munfasila deb ikkiga bo'ladi. Qadiya shartiya muttasilada aks bor. Qadiya shartiya munfasilada aks yo'q. Çünkü qadiya shartiya munfasila murattabun bil vada'. Şunu anlama. Buna texnik kitaplarda okuyuşlar kalsın. Hadi şunçalik bir sana oldu. Aqulu el-aksu fil lugati tahvil. Aks dediğimiz lügatta tahvil. Yötkeş diyen gap. Yani çapanını tertip öğreniş degandek başını ayak kılış, ahırını baş kılış diyen gap. Ve fil istilahda üç kısım buludu. Böyle aks mustavi. Böyle aks mustavi. İkincisi aks nakid muvafık. Üçüncüsü aks nakid muhalif. Ve meta utliqal aksu kaçan ki aks degan so'z mutlaq kelsa, aks dedilam kelsa mutlaq. Fal muradu bihi al-awwal. Uning birinchi aks yani aks mustavi murad. Fataqidul musannifi al-aks bil mustavi. Anda o'g'andikin musannifning bu aksga mustavi degan qaydni qayd qilishi ziyadatan idah al-mubtadi. Degan yanada o'qish boshlovchiga texim ziyoda aniqlab berish uchun. Va arafa al-musannifu bi qawlihi amdi bu aksni musannif o'ziniki yuqoridagi al-aks degan العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية ديان قول بلان تعريف شنو ده يعني أن عكس ديان هو أن يصير المحمول موضوعا محمول موضوع بولشي والموضوع موضوع محمول بولشي محمول موضوع بولشي موضوع محمول بولشي مع بقاء الصدق والكيفية والكم ديان الصدق جملة قضية طورلق راستق والكيف ديان موجبتك يا سالبتك والكم يعني جزئيلك يا كليلك باقي قرشنا بلغة. مثال ذلك بنو مثالي بعض الإنسان حيوان مثلا. بعض إنسان حيوان دول من عكس ما عكسه بعض الحيوان إنسان. مش هذا بعض الإنسان ما ماذا بعض الإنسان قلنا دشلا موضوع حيوان ما محمول. أم ده من عكس ما بعض الحيوان موضوع هذا موضوع إنسان محمول ده. فالقضية الأولى برنج قضية موجبة جزئية صادقة. بعض الإنسان حيوان ديان إنسان باس حيوان موجبة جزئية صادقة. والثانية كذلك كل إنسان شنو خشاش بعض الحيوان إنسان حيوان باس إنسان صادقة. أم سؤال بعض الإنسان حيوان بوسا قام باس جو ديان سؤال كذا كذا ونجا قمدو وموقوفة قام باس hayvan bo'lishi mumkin, hayvan bo'lmasi mumkin. Qolgan basm uni to'xtatib, umuman hayvonda 200 bo'ldi. Ya'ni xato demaymiz bunda.
Kalan bazı insanın bazı canlılık dengimizin bazı canlılık emas dengep çıkmaydı. Belki toktap durur. Mevkuf toktap durur. Onu bir toktalıp yine bir istika kılıp kökendekin ona mı canlılık geldiğini bilsek bu işte götür. Ya ki belki bazı insanlar ülek dengep çıktı ya ki. Bazı insanlar canlılık, bazı insanlar meyyit dengep çıktı. Ve yüstesna min hada dabit bu şu kaidedin bu zabit muş kaidedin el mucebe kulliye. Mucebe kulliye çıkıp gidiyor. Fe inne aksa çünkü mucebe kulliyenin aksi mucebe cüz'iyadır. Ke kavlina kullu insanın hayvan desek mesela bunun aksini buldu. Ba'dul hayvanı insan bulundu. Bu nasıl kullu hayvanın insan desek galat bulunur. Doğru olmaydı. Çünkü bunu aslında mucebe kulliyenin ki mucebe kulliye ile mucebe cüz'iyanın arasında el-umum vel husus mutlak var. Okudun bu şeyde kullu resulin kullu nebiyyin resul leyse aks. La bil aks yapıyoruz. Kullu resulin nebi. Kullu resulin nebi leyse bil aks. La bil aks. Yani ne diyoruz da kullu resulin nebi ve ba'du nebiyyin resul. Fenomen doğru çıktı. Kullu resulin nebi ve ba'du nebiyyin resul desek cüz'e doğru çıktı. Anladın mı? Kullu resulin nebi, kullu nebiyyin resul desek galat. Hatta. Şunun için leyse la bil aks yapıyoruz şu an. La bil aks bunun aksi istiqdadı ba'du nebiyyin resul desek doğru çıktı. Vel aksu lazimun li kulli qadiyye. Hem de li kulli qadiyetin lem yectemi fiha hissetan. Hissetan hisse ve huma selbu vel cüz'iyye. Yani cümledeki salibe cümlenin salibe buluşu ve cüz'i buluşun ibaret iki hissetan cem kamigen her bir qadiyege aks lazım kıldı. Çokum aks kıldı onu. Biz kağıt çekimi kıldı, kağıt çekimi kıldı. Anda vadin fetahlucu salibe cüz'iyye. Yani anda vanda salibe cüz'iyye olan muhmele salibe. Muhmele salibe nemin çıkıdı da salib akstin çıkıdı da. Liannaha çünkü muhmele salibe üzerindeki kuvveti de liannaha çünkü muhmele salibe cüz'iyanın kuvveti de okşaş. Ve yapka şahsiyeti bir kısmıyha. Anda vadin kadiye şahsiye kapkalıdı. Kadiye şahsiye iki kısmından kapkalıdı. Yani iki kısmı kadiye şahsiye iki kısmı kalsa kadiye şahsiye mucibe, kadiye şahsiye salibe. Mesela Zeydun katibun. Eğer bunu tanakul desek Zeydun leyse bir katibin ve tanakul nakluha. Aksine Zeydun katibun bununki aksuha ba'du katibin Zeydun mesela. Eğer kadiye şahsiye ikincisi kadiye cüz'iye olsa birisi kulli birisi cüz'i olmay. İkincisi mahmul mevdu ikincisi cüz'i olsa mesela Zeydun ve Amrun. Yani Zeydun leyse Amrun. Desek Amrun neyse Zeydun. Ucada manalı okşaş cüz'i. Mahmul mevdu ikincisi cüz'i. Lakin Zeydun katibun desek Zeydun cüz'i katibun demek kulli. Anda o anda bunu eksik kılacağımızda ba'du katib deyimiz. Ba'du katibin Zeydun deyimiz. Çünkü cüz'i udul gidiş yani mucebe salibe vel kulliye kezalik. Kulliye mu kadiye kulliye mu şunu okşaş. Kadiye kulliye mucibe kulliye salibe okşaş. Kapkili verildim eksi ba. Vel cüz'iye mucibe ve muhmeletul mucibe. Cüz'iye mucibe hem bunun eksi ba. Muhmele mucibe mu eksi lazım kıldı değil mi? Anda o da hem de bizge misal getirip öğretirler. Hemisi misalını. Feşşahsiyetul mucibe. Anda o da şahsiye mucibe kanda buludu. Zeydun katibun. Aksuha ba'dul katibi Zeydun öyle bana. Demiş ki ba'dul katibi Zeydun dedim ya da. Çünkü ben de çünkü yani Zeydun deme cüz'i. Cüz'i olan dikin biz şahsiye dedik mesela. Onun kendi katibun kulli. Katibun diken ismi cins kulli. Anda olan diken aksuha ba'dul katib Zeyd. Ba'dul katib Zeyd diyecek veya da cüz'i ve kadiye cüz'i akıl için çok ba'dul katib ilişkilik. Ba'dul katib Zeyd. Hoş. Ve salibetu in kana mahmula. Eğer biz el-katibu Zeyd de koyacak mı ya demin ki çıkıyor. Taksis gibi çıkıyor. Taksis. Aş katip diyen pakatla Zeyd diyen bana çıkıyor. Uçakta Zeyd'in katipliğini böldürüş için pakatla Zeyd katip diye işletmeydi de onu. Ve salibetu in kana mahmuluha cüz'iyen. Yani kadiye salibe eğer onun mahmulusu cüz'i olsa,
انعكست كنفسها üzgü okşaş aksiga aylanadi. Qavlina Zaydun laysa bi amrin. Ma ibayda ba'd o'ziga juz'iy bo'lsa degan gap. Mahmud juz'iy bo'lsa aks qilganda o'xshash bo'ladi. Zaydun laysa bi amrin va aksuhu amrun laysa bi Zaydin. Va in kana kulliyan agar mahmulisi ya'ni qadiya shaxsiyya salibaning nimasi mahmulisi kulli bo'lib qolsa inakasat ila saliba kulliya. Va in kana kulliya agar kulli bo'lib qolsa mahmulisi inakasat ila saliba kulliyaga aks saliba kulliya shaklda aks qo'yiladi. Masalan Zaydun laysa bi hamar, Zaydun laysa bi himar. Tushunarmi? Zaydun laysa bi himar deb kelsa aksuhu buni aksini qanday qilasan? La shay'a min al-himari Zaydun. Bunday holatda chiqadi. Aks Zaydun laysa bi himar desa, siz o'zgartganda la shay'a min al-himari Zaydun deysizlar. Nima deysizlar? Uni laysa Zaydun laysa bi himar deysizlar. La shay'a min al-himari Zaydun deysizlar. Vel kulliyetul mucibatu aksuha cüz'iyye mucibe. Hem kulliye mucibenin aksi, kulliye mucibenin aksi cüz'iyye mucibe bulundu. Mesela kullu insanin hayvan ve kulliye mucibe. Ma çıkırken kaide. Ateş çıkırken kaide. Aksuhu ba'dul hayvani insan. Ve salibetu ten'akizu ke nefsiha. Salibe üzünlük nefsü okşaş yani. Salibe okşaş aksi kaydanıdı. Ve salibetu diyene vel kulliyetu es-salibe demekçe ve kulliye salibe aks kılsak okşamayacak. La şey'e minel insani bi hacer. La şey'e minel insani bi hacer desek mağluba kadiye kulliye salibe. Kadiye kulliye salibe. Bunu aksi gaylanıza kadar öz okşaş yanıdır. Yani la şey'e minel hacer bi insan diyor burada. La şey'e minel hacer bi insan. Okşaş halıtta. Ve cüz'iye mucibeten akisuke nefsiha. Cüz'iye mucibe mu üzgü okşaş aksi kaylanıdır. Mesela ba'dul insani hayvan cüz'iye mucibe. Ba'dul insani hayvan. Aksuhu ba'dul hayvani insan. Tamam. İnما هذا إيش كان مثلا تطورا إيش كان صادق. والمهملة الموجبة تنعكس كنفسها. أم مهملة موجبة مهم مثلا الإنسان حيوان دكان مهملة موجبة ولده تنعكس كنفسها. üzgü okşaş نموجينادو üzgü okşaş aksi kaynadı. أو إلى موجبات جزئية كي موجبة جزئية كاينة. مثلا الإنسان حيوان. من أكسنا مع الحيوان إنسان. أو بعض الحيوان إنسان. لكن بعض الحيوان إنسان سياق شنو مش قا؟ أو بهذا. çünkü حيوان ديجان سل عموم. حيوان ديجان جنس. إنسان ديجان نوع. عندما لكن نوع لكن تلسل حيوان قرغندا سل ضيق دائرسي. عندما لكن بعد كده تستمع يحشم له. وأما الجزئية السالبة. أما جزئية سالبة ديجان بمده نحو مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان يعني بعض الحيوان ليس بإنسان والمهملة السالبة الحيوان ليس بإنسان مهملة سالبة يعني الحيوان ليس بإنسان ما مهملة سالبة بعض الحيوان ليس بإنسان ما جزئية سالبة أمد موجود عكس فلا عكس لهما كما تقدم يدرس لبونه وش عكس يوم لماذا ما يمز بعض الحيوان ليس بإنسان بعض الإنسان ليس بحيوان ما يمز شنك خطأ ممكن الحيوان ليس بإنسان الإنسان ليس بحيوان دميمز غلط شو من أكسيوم ثم إن العكس لا يكون إلا في القضايا عندك آخر وقع عكس ديجان لا يكون إلا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي يعني طبيعي ترتيب بوغان قضيالارنın hammasida bor طبيعي ترتيبlik بوغان قضيالارنın hammasida buludu ve hiye o طبيعي tertip بوغان قضية واسقاسية حمليات قضية حمليالار والشرطيات المتصلة شرطية متصلة هم سبوا طبيعي ترتيبlik مش هم طبيعي ترتيبlik قضية بلودو وأما القضايا المرتبة بحسب الوضع فقط وضع إدبار بالله ترتيبlik قضية بوسا وهي الشرطيات المنفصلة وبوسا شرطية منفصلة فلا عكس لها أنه عكسيوم وهذا معنى قوله والعكس في مرتب بين آخر قول دور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.